Ajing yakun para badon buar badon buit bad bastard kajing ya kawang batang dakaktin kelajan poi penpan ban ya kawang no sendon dakaany bad nakal yang kapipipi kalaong kito kibak kento ki haban pensisa namar kimdai ban kento tang ban bang upaj ba bad nakal yang ke NPP ru kalaong ngiru ngikwa badio bad ban yaki bakindai ban pensisa bad lada dang jia biang bakan mi kajing pertapra nang ne syakmat ha kajing yalang jongki ka NPP ru kan sa penon kamno daki pulit bantukit bat ban lab ya kata ka jeng sisa namar kumo phi nglayo I don ka kes ka ba wat u president rang ba jong hidup biru usakren gomta hakmat ki pentut aupra te lada phin ong ba ndon ba siu le ndon ba penut kam baklai ka keteng pra ngangam la bersekutu bat nganam la ru ban ngek ba ngan lek ban ong ban lek perta da kata ka keteng hakaba mangangai le persya ten le da ong ban bangan ong hakakot kata ka don ke jibon namar belai ke parti jong hakot lani UDP RDA ula ban ong hakabom kade tapi kita kide ki bat kane gaji yang ong pi la da gaji tang hi we jaka hoi ngong pi kesdang na mulai ka bagile ki kudhun nang ta gaji su ter ngayu ide khamat ajong hamairang parkat kum hamairang gaji bat katar meski mensai te bapin ong badon bapha khrang te nga thrai kadai let's say yo pha khnang na kalian parti BPP kata ngam tip ten rai nga oi pi bakajia komne keleng nga thrai kadon ka ke namar hak ngakan ma ko to sngi bingile cha amlarem lu don baperta kidon komita tang balong hak ka khadu kim danu than namar ba ki klain ki de volunteer klain ke bos nong ke bortau te ka pelong baki keren arsin laisin kim nochu palat nanta banda wan khnang ban pendik ban pentut ha kapor bangidakan bas la hakini ki khendiat teli ki sngi ki teliat ka khendiat teli ki mit hakini ki jingya pelong ya kan public meeting ka campaign meeting akeleng saudong jong kaneka Shillong Parliament Swansea kidon katukan ni ki jing penwit ki jing pentut bat kawai na kita kabanga ngadon hak dakmat ladi nengkong ngidon meeting hangtai hapo mairang bat kata ka meeting ga bingilong mairang kadai hakapor RBG hakapor ba uba batskem uba longro MDC jongka mairang konsensi kan udang keren don gibahla laingot sangot haupra kaba nganga I kam itadam hakajing sisa pidai opera ne pidai hakakot ne pidai kakti ne pidai hangno hangduru ngatrai kata kasa api namar haba unu kandidat kanun ko parti kali pelong ya ka campaign kali pelong ya ka neka public meeting ka kamram jong kitu kibrio lada kiba kersan ni kibam kersan kalong ban skap ya ka nia ya ka cutang ban skap ru ya ka cing pensai jong ka parti lani jongki kandidat YouTube bakinum comments klaim ako ya katarung ila kren nyem kwa kum kata lada don ke bale ya kata kamot kim dei kinong krisyan ki joni lada dei kinong krisyan joga voice of the people party kin jindla buram ya ka jika ji kinong lam nomor kini bentai ki wi ki party kim ne akum bale mangi kadon ka jinga fair hapreng ka VPP baki wi pa ki party ka VPP habak kipat pa kiwan sa jingalang jong ka VPP dagi leche ying ho kidap daga jingkremen kiyo tiasuk ka VP ru ka herjai nenam nei ai kanda wan ka VPP oh dala banrat ya ka bamsap dala banrat ya ka jingdok oh ngiyo tiap ha nomor mengiyo ya ka jingkremen dalek jingalang jingiwi pat QBP dam banban nomor boleh nama dalek jingalang jugiwe subeng betu arden utu arden ubas nohak ubas gawil di laku mublay arden bas no tamu da pohi katuk arden sabal lay kumta nam sa jabing QBP man krentif arden bolong tumu kata kali ke jinga fair piwan sa jingalang jingi pilai thai saying klem sharu saulah kadang dalek pat bakui di parti yo kodos nyang yo kodos yar kius ke pipi pak balai payeng tu tang baladon
tang baladon bapen rung daga ege basmil piwan daga jingalang gajungi ngin besar ya piki patba daga basmil ngin besar daga ege ki babha daga jing shisha daga jing kerman amdai ban shu penting oh ngala keren hakatu ga jilang ningkong abang isdang po smith mau patba nang ni syakmat pinsi bau barden on sadap daga kti kan sadon ka jing kuang kti ka basyarkai tegi pat ba kila keluar ngin penkhod mangi to lada kalong ta nang ne sikman lada jiab yang ngatangin tak ke maki pulit kini yak investigation kang baki pulit ken proof pa manu te ia kataru ngau ngapingi la don haka plan ban nilai keren itu ba nakaliang jong waru nakaliang jong ka police DG kini kita bakin le ya ka bade ban le lada ong baniapan saksi satar kan ya kan berkata kaan kelong ba andi klara ra syatana register case ngin keli investigation kan ya bat hang ta kasapa manu bapa namar ba ngangam kwa ban ong ban siasai kupta bangi su ong bet ba kipra kede gi ba hop namar pi lada dei ba kim ong pra kabiak kin suhala kum tu be kabiang re habaki ong hi hapra kamu dei mo kinong kerja ban manga lada dei ong no unong kerjaan jong ngakot ngan le ong mapra hapra kata tulong kan bas persia la de ong tapi kita ke de ki tenai ngam kwa bani debit han ya kene upai ba on bisar upai ba uyo kamtam hakajuk social media mentang niyo ba don baring video don ki ba komentai kios ngeulut hero namar ko mo pi